sa atong salmo responsoryo nag-ingon, ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Mao ba ni ang inyong gibarugan karon? Man mo mutingog. Ang Ginoo ba mo'y inyong kahayag ug kaluwasan? Nung sa may timaan sa mga tao nga ang Ginoo mao'y iyang kahayag o kaluwasan, malipay kung makabati sa pulong sa Ginoo. Malipay kung makakita sa Ginoo. Niya kamoron nga nanimba dinhi apil na mong naas online. Malipay ba mo nga makadungog sa pulong sa Ginoo? Sure? Kanang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa imong kaaway, malipay mo ana ikadungog ninyo. Lipay? Mayo. Kanang ingnon sa Ginoo nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas, lipay mo ana. So good, naghinay. Kanang moingon ang Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabus, lipay mo ana. Di man gay mo malipay anang pulong ni Hesus nga nag-ingon, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, mura man ganig mo reklamo pa mo ana. Congratulations sa malipay. Si Herodes wa malipay. Sa mga gisulti o gibuhat ni Juan nga magbubunyag nga maoy naguna ni Hesus, wa siya malipay. O kung sa may nahitabo, iya yung napatay si Juan. Ang mga Hudiyo, labi na gyud ang mga leaders sa mga Hudiyo, apil ng mga pari, pag-abot na ni Hesus nga siya na say nagsangyaw, wa gyud malipay sa iyang mga pulong o mga buhat. Misangko gyud nga ilang gilansang si Hesus sa cross. Nya nagpadayo ni hangtod karon. Mobitang ako malipay gyud ko kana bitang moingon ang atong mga parishioners labi na mga online nga, Father, lipay kay ko makadungog sa imong tingog. Ko salamat. Nya tungod sa akong kalipay, Father, mopalit gyud kog slot. Nako, congratulations. Bisan ko kuno nga moingon ko kanang inyong pangiskis kilay, igo man kuno siya na kay kilay man gid ang iyang buhay. Ingon siya, kilay is life man kuno, pero bisan kuno sakit, malipay siya. Nindot sad. May pagka Herodes. Di ba si Herodes? Si Herodes ba? Malipay siya nga maminaw sa pulong ni Juan bisan pag madisturbo ang iyang kasing-kasing. Pero di siya mutuman. Di siya mutuman ba? Sa sugo, sa isulti ni Juan. Kung sa may gisulti ni Juan, ayaw pangasawa si Herodias kay asawa na sa imong igsuon nga si Felipe. Makasa ka na. Madisturbo si Herodes pero ganahan sa siyang maminaw. Anisangko gyud nga nisunod siyang Herodias tungod sa kalipay niya sa anak ni Herodias. Ang ngalan kuno atong babayhana kaning nisayaw si Salome. Ana, nisayaw mura tingal ito siya mga dancers nato ba nga mga may kayong mo kiay-kiay kana naabitaw sa na dance sa dance sport kanang murag hapit na tuyok-tuyok, bali-balihon ang lawas, nindot kay tan-aon, basig maotoy sinayawan ato, nya hapit na way gisulob, mo man ang mga nindot kay tan-aon, hasta pare mo tutok man ana. Dide mo tutok ana de. Mupakpak pa mga ganita. Maotoy nakalingaw kais mga bisita og tungod ato naputlas liog ang tao nga buutan nga mao si Juan nga magbubunyag. Sa atong ebanghelyo
ang nalipay sa pulong ni Jesus or sa pulong sa ni Juan, maurasad tong ganahan nga mosunod sa Ginoo. Pero ang di ganahan, ang wa mahigugmas Ginoo, magyaw-yaw gyud. Muna sa atong unang pagbasa, ningon diri nga dawata gid ninyo ang mga dumudoong. Ganahan mong mudawat sa mga dumudoong. Kana bang wa ka kaila? Lahi ra batag pamaagi basta wa ta kaila di kita mudawat sa tong balay. Nya kana ra ba kuno mga dumudoong anha kuno na muagi ang presensya sa mga anghel o ang presensya sa Ginoo. Mao kuno na nga kung mudawat tag dumudoong ang atong gidawat usahay mga anghel. Si Abraham usas na kabenepisyo niini. Dihay ni aging duha ka tawo nga kapoy na kaignaong, diha siyang tulda, iyag yung gipugnan ingon siya, ako mong pakanon, ako mong papahuwayon kay murag luya na kay mugnaong. Unsa man kung naay mo abot sa inyong balay nga wa jud ka kaila niya, bulingon pa jud kay ignaong, nasigahon pag yung mata niya, daghan kay patik, mudawat mo dili. Hoy, magsigig li sa imong may gate ni mo ba? Magsigig doorbell sa man, mudawat dili. Kinsay mudawat ta sa kamot na awa mga buangon gid mo. Mao na anha magtago diha si Jesus. Mo na niingon diri sana higugmaan ninyo ang mga binilanggo, isipa nga kamo usab binilanggo. Higugmaan ninyo ang nagantos, isipa usab nga kamo maoy apil nila sa pag-antos. Mo na si Juan nga magbubunyag na higugma ni Herodes. Si Herodes dumuduong sa kinabuhi ni Juan. Kay si Juan usaman kabuutan nga tao, si Herodes buangon. Pero nahigugma si Juan ni Herodes. Unsa may iyang gibuhat? Iyang gihatagan si Herodes sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkamatarong. Nya kay si Herodes ni insister mas iyang pagkabuangon, gipatay niya si Juan. Nireklamo ba si Juan? Wa gyud. Wa gyud reklamo. Si Jesus nahigugma sad nato, kitang mga tao dumuduong rata, istranyo tas langit. Kay ang langit lugar sa mga balaan, kita mga buangon kay tas tanan. Lingian na imong tupad. Ingnaon sa man ka balaan ka? Ingna pangutan na. Di ba hilasa na maminaw? Blaan? Ingna. Sa ato pa di istranyo tas langit. Pero ngano man ang Ginoo midawat man nato, giisip pagitan niyang igsuon, giisip pagitan niyang mga anak. Gidawata sa iyang kasing-kasing. Ang nakaapan lang daghan nato ang dili mudawat. Muna inigsultis Ginoo nga ayaw mo pag sana pangangkon anang mga butang sa kalibutan, biyain ang tanan, sige gitag pangangkon. Ingon ang Ginoo, higugmay mong kaaway, sige kitang away. Pinatyanay pa, gubat pa. Anang ingon ana ba? Pero di ginamuundang ang Ginoo hangtod nga ni anhi gid siya sa kalibutan. Mao na ang mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sama aning San Blas, nagpakita ba nga kamao sa day silang musunod, naa di ay mga tao nga nakasunod sa Ginoo. Ako para nako, it's a martyrdom on our part kung mutabang ta sa atong isig katao nga wa tay pagpangayo og baos. Martyrdom gina kana bang di ka mangayo og baos pero mutabang ka. Labi na gyud kung kanang tawhana medyo sakit-sakit ang iyang gibuhat nimo,
nya mutabang yapon ka kana mo nay nindot nga martyrdom. Ayaw gyud yaw-yaw. Ay noon kita dinhi wa man ta magbuhat og dautan, pero kanisang namalit og atong slots para nako martyrdom sa ni kay ni amay namalit ani nga mga dili na gyud ba komportable sa ilang financial situation. Krisis guron nya namalit lang gyapog slots. Mao nay nakanindot sa kinabuhi sa nagsunod sa Ginoo. Malinawon, malipayon, balaan, way disturbo. Pero ang nagsunod sa kalibutan sama ni Herodes o ni Herodias ay sos, disturbo kayo. Naana nila ang gahom, naana nila ang kwarta, naana nila ang pagkaon, ang kalingawan, naana nila ang kaning tanan nga mga nindot sa kalibutan, pero ang ilang kasing-kasing na disturbo. No mo na kamong namalit og slots dinhi og nagtabang sa mga tao nga way ikabaos kaninyo. Congratulations. Atong pakpakan silang tanan. Congratulations. Padayono ni nato ha. Sige, manindog na ta mga buutan.